davno postojala je šumica u kojoj su u svom tajnom naselju živjela malena stvorenja, a zvali su se Štrumfovi i bili su dobri. A bio je tu i Gargamel, zli čarobnjak. On je bio zao. Ako mrzim Štrumfove! Pohvatat ću ja vas, pohvatat ću vas, pa bilo mi to zadnje što ću učiniti u životu. Koliko si ga vama! Dakle, šuma je još uvijek tamo i ako oslušnete, čućete bijesan Gargamelov glas. Naći ću vaše tajno selo. Ako ste dobri, možda načas ugledate i Štrumfove. Štrumfna vremenska kapsula. Uskoro će svanuti. Bolje da krenem. Dogodit će se točno usvitanje ako se uopće dogodi. Evo ga opet. Štrumfovi, jako je zabrinut. Ovako se šulja svako jutro cijeli tjedan. Papa Štrumf se ne šulja, Lumene. Ali slijedimo ga za svaki slučaj. Da, možda mu možemo pomoći. Pa mora biti danas. A danas je taj dan. Idemo, otišao je ovuda. Stika Štrumfa otkrićemo za sekundu. Zar ne, Kamenko? Izgleda kao da razgovara s onim golemim kamenom. Štrumfovi, ima spravo. Što to god Papa Štrumf radio, to nije čudno. Jednom sam ga čak čuo kako žalostno i vrbi priča viceve. Taj kamen pretvara se u čudovište! Čuvaj se, Papa Štrumf, pazi! Štrumfovi moji, ne zaključujte prerano. To je Kamenkov lik. Moj stari prijatelj. Nekad davno naučio me mnogim čarolijama koje znam. A sada se vratio predati mi važnu poruku. Mudri moj stari prijatelju, riješi ovu zagonetku koju ti šaljem. Druidi se vraćaju kada izađe mjesec noćas. Iskopaj zagonetku na oltaru svjetla. I prije sam vidio kako Papa Štrumf razgovara s kamenjem, ali prvi put mu kamen odgovara. Što to znači, Papa Štrumf? Ja Štrumfa nisam siguran. Ko su dudlidi, Papa Štrumf? Druidi, trapavi. Druidi su zli čarobnjaci koji su jednom jako davno živjeli na planini s pogledom na šumu. Druidi su protjerali Kamenka i njegov dobar narod. Spomenuo je nekakav oltar svjetla. Baš tako, rekao je da bi tamo trebali tražiti odgovor. Pa sigurno je mislio na kameni oltar u dolini Jela. Majstore Hrga, donesite nekoliko lopata i nađemo se tamo. I ne zaboravite, moramo riješiti zagonetku prije nego li mjesec izađe. Braćo, noćas ćemo svi biti slobodni. Slobodni od Kamenkova zla uroka. Vratit će nam se sve naše moći. Noćas druidi će opet uzeti ono što je pripada. Što uopće tražimo? Papa Štrumf? Ma ne znam ni sam, Hrga. Ja mislim da bi bilo koja čarolija dosad već izgubila svoju moć. I stoga ja pretpostavljam da radimo ovaj teški posao uzalud. Nešto sam našao! Ali i ja ponekad pogriješim. Samo jednom ili dva put. Pa dobro, ovo je možda treći. Kamenko nas je mislio zadržati svoju čaroliju u ovoj truloj šumi zauvijek, ha? Otkad sam ga zarobio u kamenu. Izgubio je svaki smisao za šalu, ali ja sam ga nadmudrio. Ovdje, na tajnom vrhu naše planine, sakrio sam tajnu našega bijega. Jao svakome onome tko nas pokuša zaustaviti! Pa to je vremenska kapsula. Jako dobro, Štrumfovi moji. A sad otvorimo tu kapsulu. Ovo bi trebalo odštrumfnuti stvar. Majstore, daj da ja probam. Pa ja sam jači nego što sam mislio.
Pa pošto je Kamenko bio čarobnjak, njegova se kapsula možda otvara čarolijom. Moramo je odnijeti u selo, trebaju mi moje knjige. Kamena, odajo, otvori se! Tu je srećonoša mjesečeva kamena. To je kraj Kamenkove kletve, batene na moj narod. Imam ga, braćo, srećonoša mjesečeva kamena. Večeras kad izađe mjesec iznad druidove planine, naša će srećonoša pojačati snagu mjeseca, a Kamenkova kletva će nestati. Bićemo slobodni, braćo! Slobodni da vratimo svoje moći, slobodno šumom poći, nestat će kletva tvoja, šuma će biti moja. Htio sam reći naša šuma, naravno. Papa Šetaruf je rekao da je ovo vremenska kapsula. Stari su narodi stavljali u nju razne stvari kako bismo mi u budućnosti znali kako se živjelo u prošlosti. Što misliš što je u njoj? Ako mene pitaš, nešto tako staro sigurno ne vrijedi ništa. Oprosti, Lumene, ali ova je vremenska kapsula mlađa od mene. Oprosti, Papa Šetarumfe. A sad da vidimo mogu li otvoriti. Čiribu, čiribi, otvori se ti. A stigaš trumfa krivo. Čiriba, čiribu, kapsulo drevna, hajde tajnu otkri nam tu. Čini se da ni to ne pomaže, Papa Štrumf. Kamenko je napravio kapsulu neosjetljivu na čarolije, kako je druidi ne bi mogli otvoriti. Ali želio je da ju ti otvoriš, Papa Štrumf. Istina, majstore, točno tako i piše. Otvori ovu kapsulu, Papa Štrumfe, i zaustavi druidovo prokletstvo. Ozbiljno? Jel ovo tu piše, Papa Štrumf? A stiga Štrumfa, da? Trapavi, ti si genije! Jesam? Zbilja! Da vidimo što je unutra. Kako je to pokvareno gledalo, u njemu izgledam očajno staro. Vidi, stara kamena sjekira. Ne samo da je stara, već je prastara. Gled, Papa Štrumf, prastara kamena pločica s nekim slovima. A stiga Štrumfa s Kamenkovom tajnom. A što li to piše, Papa Štrumf? Piše ga, gu, gogo. Gagu. Taj Kamenko piše nekim čudnim jezikom. Dječji govor. Zagonetka je napisana dječjim govorom. Zadivljujuće. Jasno ko Štrumf. Kamenko nije želio da druidi pročitaju zagonetku, čak i ako je otvore. Ali kako ćemo je mi pročitati? Mislim da će nam Bebač u tome pomoći. Riješi ovu zagonetku, Papa Štrumfe, i zaustavit ćeš te zle druide. Ima si pravo, Papa Štrumf. Kamen do kamena, kamena sjena, oslobodit će zla plemena. Jako su slabe grančice drveća, ali kad ih je više, snaga je veća. Mali Cmizdrovac je uspio! Moram proučiti knjige o druidima. Imam štrumfastičnu zamisao. Kakvu zamisao? I mi možemo napraviti svoju vremensku kapsulu za buduće štrumfove. Kako se ja toga nisam sjetio. Mogu je napraviti za tili čas. A svatko bi od nas mogao nešto staviti u nju. Sa šetarufna ideja. Mogu bih pokazati budućem naraštaju koliko sam pametan. Koliko smo mi pametni. Ideja za 5. Primimo se posla, napravimo je. Bacimo se na posao. Odmah. Kamen do kamena, kamena sjena, oslobodit će zla plemena. A evo je, prema riječima iz zagonetke tražimo 3 kamena. A stiga Štrumfa, siguran sam da je jedan obelisk na visokoj druidskoj planini. Drugi je srećonoša mjesečevog kamena, čaroban kamen koji su stvorili druidi. Ali što bi mogao biti 3. kamen, onaj koji prekida čaroliju? Papa Štrumfe, ti dudlidi su stvarno nešto posebno. Kako oni izgledaju? Jaj, to baš nisam trebao pitati. Sad bar znamo tko nam je neprijatelj. Što nam je prvo činiti, Papa Štrumf? Ne zaboravi, to su grančice na hrpi. Vi i trapavi potražite hrpu grančica. U međuvremenu ja ću pokušati smisliti što je taj 3. kamen.
Već letimo, Papa Štrumf! Letimo! Da, bebač, ovo je sigurno najteža zagonetka s kojom sam se ikad suočio. Kamenko je ovu zagonetku napravio tako teškom kako i druidi nikad ne bi mogli riješiti. A samo se nadam da nije toliko teška da je ni ja neću moći riješiti. A ako ne uspijem, ne mogu ni zamisliti kakva nas katastrofa očekuje. Naša vremenska kapsula biti će štrumfastična! I ostaće štrumfastična tisućama godina. Stavit ću u nju cijeli komplet alata da oni u budućnosti vide kako sam ja napravio ovu fenomenalnu kapsulu. Ja ću staviti svoje remekijelo bljesak fantastik, pa će oni u budućnosti vidjeti kakav sam le talent ja bio. Ja ću se odreći jednog svog ogledalca. Nažalost, oni u budućnosti moći će vidjeti samo sebe. Oni nikada neće znati koliko sam bio lijep. O, mon Štrumfšu, imam ideju, Licko. Mon ami, ja ću staviti u kapsulu sliku tebe. Ogledala mi, ježim se od same pomisli na to. Dođi, mon ami, moramo odmah početi. Ali umjetniče, izgledam umorno. Pa problem, Licko, na moje ćeš slici biti magnifik. La 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 la. Moram se odmoriti do večeras, braćo moja. Pa, druidi su noćne ptice, zar ne, braćo draga? Aj, to je Dudlid. Kad mjesečeva zraka dotakne našu srećonošu, svi ćemo biti slobodni. Kad mjesečeva srećonoša prekine Kamenkovu kletvu, druidi će stvoriti vječni mrak. Dnevno svjetlo je i onako baš depresivno. Više ga neće biti sutra, samo vječni mrak. Kako će to biti zabavno. Da, kako zabavno. To je srećunoša mjesečeva kamena iz one zagonetke! Moramo to odmah javiti Papa Štrumfu. Trapa li moraš pokazati malo više inicijative? Zbilja? Dobro, a Štrumfin mi što je to? Inicijativa! Zgrabiti srećonošu i odneti je Papa Štrumfu! Mislio sam si da je to tako nešto. Dođi! Jedan, dva, tri, trupaj! Au! Joj, daj, dođi! Od uzbuđenja ne mogu spavati. Još samo malo. Uskoro će izaći mjesec. Čarobna srećonoša pojačat će snagu i osloboditi moju... Što? Nestala je? Lopovi su ostavili trag. Moj čarobni štab tragač slijedit će ih kamo god išli. Tko god uzeo moju mjesečevu srećonošu, platit će za to. A ja ću staviti jednu od svojih rezervnih truba. Dobra ideja, mogao bi zakopat sve svoje trube, to bi bilo još bolje. A ja ću staviti jedan od svojih rezervnih jastuka. No, dobro, Ljeni, miči se. Ja ću staviti svoju najbolju pjesmu. No, to sam si mislio. Pjesma ti je malo dugačka, a? Ma nemoj, svi samo kritizirate. A nije to stiho, nego u kapsuli nema baš puno mjesta, morat ćeš je malo skratiti. Pa dobro, ali neću žrtvovati rimu, samo da znaš. Kad ti kažem, Licko, slika je isti to. Ne bih rekao, nos mi je prevelik, oči su krive boje, a najgore od svega da nisi uzeo pravu stranu profila. Oh, mon dieu. U svakom slučaju, ono najvažnije ostaje na ovom remekijelu. Moj potpis. Voila!
Čekaj, samo malo, Lumene. Bojim se da ima mjesta samo za jednu tvoju knjigu. Izaberi koju Ne hoćeš. dolazi u obzir, sve mora van kako bi moje knjige stale. Štrumfastična je činjenica da su dijela Lumena prepametnog ono najbolje iz štrumfokulture našeg doba. Prestani! Moja je umjetnost ili plu najbolji pokazatelj kultura naša doba. Ma daj, molim te, ni ludilu! Poezija je pravi odraz jedne kulture. A stiga Štrumfa, sad je dosta! Molim vas mir! Od vašeg silnog prepiranja ne čujem vlastite misli! Oprosti, Papa Štrumf! Papa Štrumfe! Od kad mi imamo jeku u selu? To su trapovi Hrga! Našli smo Dudlita i uzeli njegovu srećonošu. Spavao je ispod drveta! Joj, i tako je teška da nisam znao hoćemo li uspjeti. Stiga Štrumfa, ponosan sam na vas! Mislim da sam riješio dio zagonetke. Jeste li donijeli grančice koje sam tražio? Naravno da jesmo, Papa Štrumf. Evo ih. Evo Hrga, možeš li slomiti ovu malenu grančicu? Mogu, Papa Štrumf, dokažeš keks! A sad probaj slomiti cijelu hrpu odjednom. Svakako! Štrumfa mi ne mogu slomiti, nikako. To zagonetka misli kad kaže jako su slabe grančice drveća, ali kad ih je više, snaga je veća. Kao ove grančice, samo zajedničkim radom mi možemo poraziti neprijatelja i na taj način riješiti svaki problem. To se zove jedinstvo, Štrumfovi moji. Obožavam kad tako govori. Samo ujedinjeni Štrumfovi mogu preživjeti. I moramo odmah početi jer dolazi druid. Mogao sam si misliti da stari Kamenkov friend, Papa Štrumf, ima svoje prste u krađi srećonoše. Sad ćete mi svi platiti za to. Brzo, Štrumfovi, dogurajte katapult! Hrga, stavi srećonošu u katapult! Ali Papa Štrumf! Brzo, to nam je jedina šansa! Pali! Jako pametno, Papa Štrumf. Moram pronaći srećonošu. Lukav si, dobro znaš da su moje moći povezane s njom. Ali vratit ću se prije nego što pun mjesec bude star, sat vremena. A stiga Štrumfa, to je bilo blizu. Ali Papa Štrumf, pa zašto si mu je vratio? Jer nam ne može pomoći. Samo treći kamen iz zagonetke može nam pomoći. Onaj koji zaustavlja druide od bijega. Papa Štrumfe, ovo gledalce iz Kamenkove vremenske kapsule ništa ne valja. U njemu se vidim kao zlatna ribica. Možda to uopće i nije ogledalo. Sve stvari iz Kamenkove kapsule su prastare. U stvari, ostavljene su samo kako bi ih ja pronašao. Dobri čarobnjaci su se borili s druidima i u dalekoj prošlosti. Znači ti misliš da će kamen iz ogledala zaustaviti druidovo prokletstvo? Čini se tako. Nema još mnogo vremena do noći. Moram dozati neke čarolije. Ratko, Mazalo, Štrumfeto, donesite nekoliko grana da nam posluže kao uže. Majstore, nađi nešto čime ćemo ih rezati. Kamenkova sjekira! Odlično. Hrga i trapavi, vi ćete nas odvesti do druidova drveta. Ti, Lumene, čuvaj bebača. Da, Papa čuvati bebača, a htio sam ponuditi svoj briljantni razum, ali ne! Sve je spremno, draga braćo. Kad se ove noći mjesec diže, naša nam sloboda stiže. Kamenko i njegov narod još uvijek su zaključani u kamenu i šumom ćemo zavladati mi. Mali, plavi čarobnjak nas je pokušao omesti, ali i njega ćemo srediti. Svatko zna što mu je činiti. Čekajte dok ne krene na mene. Čuvati bebača, kako jadno. Kako si, Papa Štrumf, uopće zamišlja pobijediti najveću prijetnju do sada bez pomoći najpametnijeg Štrumfa? Pripremi se, zli druide! Što to? Izazivam te na bitku čarolijama! Sa zadovoljstvom, Papa Štrumf, sredit ću te! O ne! O ne, ne mogu to gledati! Spreman za svoju sudbinu, Papa Štrumf? Nevjerojatno!
Gdje si ti, mala plava zvijeri? Brže, mjesec već izlazi. Brzo, majstore, Papa Štrumf gubi, a mjesec već izlazi! Što se događa? Ne, nije upalilo! A stika Štrumfa, treći kamen ipak nije kamen ogledalo. Dobar pokušaj, Papa Štrumf, ali bojim se da ti je to bio i posljednji. Nisam se baš trebao sakriti za pseće grma. Bježi, Papa Štrumf, spašavaj svoj goli plavi repić. Već sam laveš te plaši. Dobar beso, dobar, jako dobar. Vidiš Tapić, ha? Uhvati ga, lovi! Znači, opet si me nadmudrio, Papa Štrumf. Više nemam strpljenja. Ovoga puta ja ću... Što? Kamo li je nestao? Bio sam siguran da je Kamenko stavio treći čarobni kamen u vremensku kapsulu. Tako je, kamen prastare sjekire. To je čarobni kamen koji prekida čaroliju. Pa, opet smo pobjedili, Štrumfovi moji. Zli druidi su nestali. Hvala Štrumpefesima što se ovo događa tek svakih 500 ili više godina. Ne znam kako smo samo uspjeli. Zajedničkim radom, majstore, jedinstvo je spasilo dan. Svaki Štrumf radio je svoj dio posla. Točno sam to htio reći, bebaću moj. A sad lijepo doma. Tekst prevela Višnja Križ. Glasovi: Žarko Savić, Alen Šalinović, Jasna Bilušić, Dražen Bratulić, Ranko Tihomirović, Marko Torjanac, Jadranka Krajina, Hrvoje Perc. Tonmajstor Robert Pavelić. Redatelj dijaloga Biserka Vučković.